Kako da oslobodiš slot za novi uređaj? Ako dostigneš maksimalan broj registrovanih mobilnih i TV uređaja dostupnih u tvom Move paketu, lako možeš osloboditi slotove i dodati nove uređaje. U Move mobilnoj aplikaciji idi na Podešavanja i odaberi opciju Nalog. Ukoliko želiš da oslobodiš mjesto za novi mobilni uređaj, odaberi Mobilni uređaji, a zatim pored uređaja koje želiš ukloniti, dodirni ikonicu u obliku korpe za otpatke. Unesi svoj četvorocifreni admin PIN i uređaj će biti uklonjen. Sada se bez problema možeš prijaviti sa svojim Move nalogom na novom mobilnom uređaju. Ukoliko želiš da oslobodiš mjesto za novi TV uređaj, odaberi TV uređaji i dalji koraci su isti. Klik na korpu za otpatke, unos admin PIN-a i to je to. Uređaj je obrisan.